Kiriu kuit ha kabalang Katolik. Haga ni kedurki beminta, nginepet syapang u Stephen bakut. Ubalatip kum umartel baningkong jong kabalang. Kabalang Katolik kalabu ya kasngi burom jong u ha uno pra arpun riu terik. Ya u Stephen bakut ngila bentip kambenya nagi kam jong ki apostol lenong kabahin riu pat bahin nyo. Kakerteng jong u kadon ya kacing sedang ha kaketin krik. Kabapin pau ba udai na kacait ben riu ju iba keren krik. Hagi kam jong ki apostol kalenong kabahin riu dekot basan hadu bahin riu kapin isyai ba u Stephen bakut udai uwei na ki hinyongut ki dikon balatung de ki apostol ban yarap hagi kam sam bam pat hagi kam le isnei ya ki beriu ki badon kam ha kapor badang ke dangsan kabalang minta ngin yapen naga jingtho bakut nagi kam jong ki apostol lenong bahin riu dekot baningkong hadu bahin nyo kenang bantip benya kumno la chit batung dikon ya u Stephen bakut ki kam jong ki apostol lenong bahin riu dekot baningkong hadu bahin nyo katho kumni katu kanipor hadin kat banang bun ki senran ladon ke ching yak nyum hapreng ki chu ki bakren creek pat ki chu traishnong ki chu ki bakren creek ki laut baya ki riu kun thei chong ki om shem pin biang ka bam ka di man ka sngi kumta ki khat arngut ki apostol ki la khot lang ya ki sinran baro pat ki laong kamlong ka badai bangin ino ya ka chingyalap ya ka ktin ublay khnang ban shimti ya ka kam sam chinbam ti kumta ko para tu chit hinyo ngut na preng chongpi ki briu ki ba pitip ba ki dap da umin sim bakhoy bat ka ching start bat ngin pin khamti haki ya ka ne ka kam ni pat yalade in IT lut kapor hagi jingduai bat ka kam jingyalap kakenhon baro ka wei kala sngoba ya ka jingturwa ki apostol kumta ila chit yo Stephen ubreu ubadap daga jinget pada umin sem bakut badia u Philip u Prochorus u Nicanor u Timon u Parmenas bat u Nicholas u gentle na Antioch u balakela syakan yamju kakinhon kala yalam yaki syaki apostol ki bala duai pat bala bu ya lagi kti halor jongki pat kakte nublai kala nang priang ki sinran ha Jerusalem kila nang bun pat bun ba ki lingdo kila pediang ya ka chinget hadin bangilayo sngo ya ka chingchit pat chingthung ya u kum udikon mintapat linya sngap kumno ki briu kila kinno sniu persya ya u hagi kam jong ki apostol lenong ka bahin riu dekot papra hadu bakat san katho kumni u Stephen ubadap daga chingit belai bat kabor ulale bun ki kamba bat ki dak pela hapdeng ki patba Henry la don ki riu dekot jong ka sinagog ki riu light loit kumbala khot yaka kabala don ki ju ki bana kirini bat Alexandria na Cilicia bat Asia ki balasdang banya saatnya bat u Stephen Henry umin sim ulai kat kata kecing start ha u Stephen bat haba ukuran gimlait ang shu kumta kilakin shoit
kiwei pat kibriu ban shu parep hana ilayot ngau ba uni ukren Persya ya Moses pat Persya ya Blai hagane karukom kila penki ya upat ba ya kitemmen kisan bat ya ki start ai kini kila wan sha Stephen kila kem ya bat kila yalam ya hakmat kadorba nangta kila wan yalam katu kaningut kibriu ban saki lam ler Persya ya uni ubriu kila ong Umar melin barabor ban kren Persya ya ke temple bakhu jongi pat ya ka ain Moses nilayos ngau ba ong ba uni Jisu na Nazaret un pen pra ya ke temple pat un pen kela iki dustur barok ki balawan hiar shangi na do Moses gitu barok ki baya shong dorbar kila pet shan ya Stephen pat kila yoi baka kemat jong kai kum ka jong angel hadin bangila yot slow ya ki chingno snew Persya ya minta insya skor na ki kam jong ki apostle lenong bahinyo dekot baningkong hado basan paulai kumno Stephen bakhuj ulakren ka chingkren bajrong hakmat ka dorbar kiju ban saki ya ka chinget jong ha Jisu Kris ulingdo rangba ulakili ya Stephen kadai shisha kumta Stephen ula paitin ko himmen para pat kukupa sngap nganong uta ublay jong kaburom ulapau ha ukupat temen jongi Abraham minba udang shong ha Mesopotamia shwa ba unlet shong ha Haran bad ula ong ha tu ino yala ka yen kasem bat kari patulet syakari kabangan sakedaw hapi pat kumta ulami nari Kaldea pat ula letsyong haharan andala yap ukpa jong Abraham ublay ula pa ya ban kinria syakane kari hakaba pishong minta ublay shem ay binta ay ha Abraham bakan long ka jong wat shipro ka kendaw hindray ublay ula kular baun ay yaka ha bat bakata kan long ka jong bat ka jong kikun kiksiu jong watla Abraham shim don kun ublay ula ong kumne ha kikun kiksiu jong pi kinsa shong hakari nongway hakaba kinsa long kimrao bat kinsa sha leben kumbasaw spa snem hinray ngan sa pinshitom ya kita kipait benriu kiban penlong mrao yaki ublay uloong bat hadin habot kinsa mino nakata kari bat kinsa mani yanga hagani kecaka nangta ublay ula ay ha Abraham ya kariti od share kum kadak jong kacutang kumta Abraham ula od share ya Isak shita yo hadin balakha ya Isak ula le kumcu ya Jacob bat Jacob ya kikat arngut kikpatemen kila bishni ya Joseph bat kila demrau ya sha Egypt Henry ublay ula don ringkat bat ula wan yalam suk ya lingbabun kicing cenca Henry Joseph ula pau hakmat Paro usim Egypt ublay
ula ai hau ka akor im bapin sngoba yaki baro bat kacing start uparo ula penlong ya u Joseph ulat jongkari bat kaying sim te ladon kanem sniu hari Egypt bat kanan baro bat kalapin jenjar hadu kata ikpatimmen jongi kim shem la banyo jinbam shu kumta haba u Jacob ula yo sngo baladon keu hari Egypt ula pa yalaki kun shinrang jongu ikpatimmen jongi hake jinglet baningkong jongki shata hake jinglet baar u Joseph ula pin itu yalade haki himmen jongu bat u paro u satip shapang ka yeng kasem jong u Joseph kumta u Joseph ula pa hubor sha u pa jong u Jacob da kabaya thu ba ha u bat paro shiyeng bakin wan sha Egypt kiladon inyo po san ngut baro te u Jacob ula leyer sha Egypt mau badukpa timmen jongi kilayap hangta lapin kinria yaki met jongki sha Shechem palatap yaki hangta hagajaka kaba u Abraham ula tit nakajat Hamor haba kaya kalajan ba ublay un pindap yakata kaba ula kular ha u Abraham kipat benriu jongi ha Egypt kila nangbun ha kaba khadu uweipat usim ubam shem la itu ya u Joseph ula sedang bansinshar ha Egypt uni ula shet syukur bat ula leben yaki kpa temen jongi da kapa penbor yaki ban bread shabar yalaki kundung kenang bakin dup yap dei hakani kapor balaka ya u Moses u kunlung u baphapriu shibut lari ya u hayeng kumbalai benai bat haba la bread yu na yeng la jong ka kun u paro kala shim e yu bat kala ri yu kum la u kun la hika yu baro kacing start ki Egypt bat ula kelalong u reu kraw hakiktin bat kikam haba u Moses ula dap sau pos nem karta ula kut cingmut banlet ya kendu ya laki para Israel ula lap ba uwei neki usha leben ha unong Egypt markumta ula let yarap ya u bat ula pinhir kuput halor chong uta u Egypt dak ba pinyap ya u ula tharai bagi para jaj jong u kin sngotu ba u blay un sa pindon kam ya u an pelat yaki hinrei kim shim sngotu hakawai pat kasni ula yoi ar ngut ki Israel ki ba yesho pat ula persang ban pinya suk yaki to ngap kurang ba ula ong pia long shipara te balaiken pia le to map uwei ya uwei pat uta ubala leben ya uwei pat ula kinyat ya u sharut mano batung sim ya me ban bishar yangi ula keli bekwa ban penyap sayanga kumba mela penyap hinnin
ya utu unong Egypt. Haba Moses ula yos ngau ya kani ula pet na Egypt bat ula let syong hari Midian. Hangta ula yo arngut hikun shenrang. Tehadin sau pau snem u angel ula pau ha Moses haka lau penyap kabakalang ding lep-lep haka ri kinca kabahajan ulum Sinai. Moses ula linggo ngan haba ula yo iya kata bat ula let ban pet yaka na jan. Henry ula yo ngau yaka sur utrai ngalong ublay jong gikpa temen jong pi ublay jong Abraham jong Isaac bat jong Jacob. Moses ula kinyo da ka jingting bat not bed utrai ula ong hau tulot yaki cuti jong pi naba ka caka ha ka ba piyeng kalong ka kendo bakut nalapet bat ngalayoi ya ka jing cencar ka ba shirkei jong kipat jonga ha Egypt ngalayos ngau yaki jing ut jongki bat ngala wan here ban pelat yaki ali minta ngan pa yapi sha Egypt ya uni Moses ubaki Israel kila kintait ben da kabaong manu batung sim yami ban bishar yangi ya uken ublay ulapa kum unong sinshar bat unong penim daka jingyarap jong u angel ubalapau ha u haga lau penyap kabak kalang-ding ulayalam ya upat ba nari Egypt da kabale ikam pela bat kidak ha Egypt bat ha kaduriau basau bat hari kinja kumbasau pau snem day Moses ubala ong hakipat Israel ublay un sapa shapi unong ya tulpa kumba ulapa yanga ubanlong upara chat jongpi day mau ubala donlang pat kipat Israel kiba yalum lang hari kinja uladon hangta pat kipat temen jongi lem pat u angel ubala kren ha ulum Sinai mau ulayo pediang yaki kubor ba im ban ai pateng hangi Henry ikpatemen jongi kimtre ban kongu ya u kila kindat ya u sharut bat kila kwa ban yo let pai biang shari Egypt kumta kila ong ha u aran tu thau yangi da kiblay kiban yalam lenti yangi ngimtip ajia ayu ya utu Moses ubawan se yangi nari Egypt day hakata kapor pagilashna ublay thau ubakum kadur hun masi kila terwa cingknya hau bat kila yale niam hauta ubakihi kila thau Henry ublay ulapai daden naki bat ulal isa yaki pakin yamane sa yaki klur kasing meneng kumbala tho ha ka kitab jong kinong yutulpa ko pa Israel omday ho nakabenta jonga papila pinyap pat pila kinya da kimrat sao pos nam kinti hari kinja day yaka ying chan jong ulay mulok papi yaba bat yaka durklur jong ulay repan jong pi yakine kiblay pila thau ban mani de kumta ngan bidai bak yapi syapalat
Babylon. Kikpa temen kiladon ya katabel nekil jong ublay ringkat batki hari genjak. La thau ya ka kumba ublay ulap tha ya Moses banshna. Katkum kadur balapin i ha Moses. Hadin habut kikpa temen jongi kibalayo pediang ya ka ying chan na kikpa jongki kira ya ka batki minba kila lek bat u Joshua bat kila kini ya kari na gichat benriu kiba ublay ulapin herkrat hakmat jongki bat kala sa hangta hadu kapor jong udabet une ulapin sngobha ya ublay ba ula kerpat ya ublay bansha ya u ba un pin kre kaying na kabenta ublay jong u Jacob Henry day u Solomon ubalate kaying na kabenta jong u Henry ublay bahalor tam syong hagi yeng batay dagi briw kumba unong ya tulpa uong kabneng kalong kaket jonga ong utray pat kaperthay kalong kaching yu chat jonga kayeng kabakum ay hentay nama jonga haay kajaka mangan syong chat had hatu omday mga hi ubalathaw egine ki baro kadnu philong kiba mutlak kidonu chongpi lakum kiriu perthai bat parabor philek kelut ya ka khubor ublay philong thik kum kikpa temen chongpi pleng phiru philayale persha barabor yu minsem bakhoin ladon ma unu unong yutul pa ubagi kpatemen chongpi kim shim le ben le kho kilapin yap eginong lam khubor ublay kibalapin bena laslamba ya ushakri bahok jogu pat minta sama phi pila shat kela pat pila penyap ya u pidai kita kibalayo pediang ya ka an ublay bala IT da u angel penban pemshim ko ngu yaka hadin kani ke chingren pachrong chong Stephen bakhut gitu baro kibla yosngo kilaya dom bitar bha pat kila kiryat yala kibniat da ke ching bitar kikam chong ki apostle lenong bahinyo dekot pesan pesau hadu nrupo kalapin pau kumno Stephen bakhut ula syak penyap martil haba ki riurkot ke dorbar kila yosngo yo Stephen kila slatik bat kila kiryat benyat yo u da ka ching bitar Henry Stephen pa udap do mensim bakhut ula kemit shabneng pat ula yo i ka burom ublay pat ya u Jisu pa uyeng haka kamon jong blay hapet ulaong ngayo i kabneng bala play pa ukun upriu uyeng haka kamon jong ublay de kilaya pertajam pat kila set ya lagi skor dagi keti nangta baro lang kilaya turu syau kila pato mi u shabar kanong ba pat kila lintam mau yo u isakhi kilaya bu yala ki chan ba un sumar wei usamla ubakirteng usaulos kila lintam mau yo Stephen kat ba udang tuai kepat ya utrai ku Jisu kenrat tu pediang ya kemensim jonga ula dem khosiu pat ula perta da kesur becam ku trai wat nyo ya kene kepop bersya yaki pat anda ulo ongkum ni ulayap artat tu minta
nginya bu ching duai ha u Stephen bakut na kabenta yalade. Ko Stephen bakut yame la pinkup da ka chingayai ban pa ya la ka chingim na kabenta ukres kum umartel paningkong jong kabalang. Memsham la pai de no haba milaya kendo ya kiba iben par kiba isi ya ka ching shisha pamila kren. Pan mila duai kirpang na kabenta kiba don keti pan penyap yame ba ublay unam thau ya ki pop chongki. Duai lem na kabenta chonga bangan yo chingmap na kabenta ki pop baro ki bangala le bat bangan IT lut ya la ka chingim ha ukres. Ko Stephen bakut tu duai na kabenta chongi.